Attivista Bulgara llum membru parlamentari iltaqet ma' One News fil-Bulgarija fejn sostniet li mhux floku li membru tal-Parlament Ewropew tal-lega affarijiet mhux veritieri. Nadezhda Yordanova, llum Viċi-Chairperson tal-grupp parlamentari tal-Partit elett fil-Parlament Bulgaru Democratic Bulgaria, iltaqet magħna fit-toroq fejn fl-aħħar xhur kien hemm il-protesti kontra l-Gvern tal-Prim Ministru Boyko Borissov. Yordanova spjegat magħna kemm kien żmien diffiċli għal poplu Bulgaru jiġġieled għad-demokrazija u s-saltna ta' dritt. Qalet li kienet qiebsa meta l-Ewro Parlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola li tant titkellem fuq il-governanza u s-saltna ta' dritt spiċċat twaħħal fin-nies li kienu qed jipprotestaw. Fil-fatt f'emendi li pruvat tressaq Metsola u bekk tiddefendi lil Borissov mixli b'korruzzjoni u ħasil ta' flus, hija allegat li d-dimostranti huma iffinanzjati mill-mafja. F'intervista esklusiva mill-Bulgarija, Nadezhda Yordanova sostniet li d-dikjarazzjoni ta' Metsola kienet gidba. At the very point when this very strange declaration was announced in the European Parliament, we had a very strong reaction because in her declaration there was simply lies. So there was simply the facts were deliberately interpreted in a very wrong way. Metsola li wara l-ewwel storja ippubblikata mill-Bulgarija reaġixxiet b'ritratt bit-tazza tal-inbid kienet laqmet bħala Mrs. Mafja mill-poplu Bulgaru u kartelluni b'wiċċa spiċċaw fit-toroq tal-Bulgarija. Mistoqsija kiex diżappuntata bl-aġir ta' Metsola, l-attivista Bulgara saħqet li mhux sew li membru ta' istituzzjoni tant importanti fl-Unjoni Ewropea tispiċċa tikdeb. Disappointed is a mild way to put it. It was incredulous. We are really frustrated because it's not good for a member of the European Parliament just to lie to the people, because her allegations and her amendments were simple lie. Id-dimostranti kienu jinġabru f'dan l-isfond li ta' wara dan l-ispazju miftuħ, mbagħad kienu jimxu lejn it-triq lejn il-Parlament tal-Bulgarija, kienu irrabjati għaliex membru tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew Roberta Metsola kienet qed jgħidu qed tmexxi bamat politiku għaliex kienet qed tgħid skont huma l-għideb u biex tiddefendi lil Prim Ministru tal-Bulgarija Boyko Borissov il-partit tiegħu Gverb jinsab imsieħeb fil-familja tal-Partit Popolari Ewropew, l-istess familja li jinsab imsieħeb fiha il-Partit Nazzjonalista. Edward Montebello mill-kapitali Bulgara Sofja għal One News.